O te whaatalo whātui lau whaafonga angai le nei tai au, mā lo le folau, alo mai o Tālala Radio Samoa. Mō le ulu ai taimi wa sola ai South Island ma le whaai longa o le pai au pito I sili I New Zealand. E silia ma le 5 se lau tangata ngau si pai ese na awai le tauwanga o le nei tausanga, ma e silia ma le 5 afe pai na whaaulu pe tai o Island Thompson mai Rangiora Bakery, North Canterbury, leana whaamaniaina I le Supreme High Award lua o lua wha. O le manu malo ai fo o Thompson whaato alo na lua I ai leo tamaitai whaipai o whaamaniaina I le nei tauvanga wha le tausanga. Lea ua 2.2 tausanga o whaia pea. O le whale pai o whaamaniaina I le nei tausanga, o ia lea sa ia mawaina le Silver Award I le tauvanga o le tausanga ta aluai, I le vaenga o Thai Beef Brisket Gourmet Pie. Whaamanu alia le leo au kilani na ua pā uu whaatasi ma le sa tau ma whai sai mai ana po. Whaapeo le whaamalama ti o ata le ana pā uu whaatasi I ai, a o tali atu wai leo I se tasi o ai na Epson. Whaamaunia mai ele sui o le ofisa, o le ana tonga fitia uma le leo whaapele ta mā o tau fia nei ma o lo o whaawa o peso e suenga I le mena tupu. Whaatonuina tangata Westport e wala au le tasi pe a mo o mia vave se fesoa soani ana nei, ona e tāpunia le whale mai. Afo le 5 I le fiafia na nei whaasolo atu I le afo le valu atai au, le o le ato e tāpunia le whale mai. A le Bulla Health's Acute Stabilization Unit ona ua ngase le au whai ngā luenga. I reportia le tio a New Zealand o le whaafai le ona tāpunia I totonu o le masina, ma o le ua saule tālo sanga le te whatu ora, e wala au le numera tasi pe a mo o mia vave se fesoa soani. Ta uai fo o lea sa uni ta avale ambulance a St. John I taimi mo o mia vave ai, ma le tala o lo o tali le leia le whale mai a Greymouth ngase e mo o mia o na tau fia, po le whale mai le nei e se lau kilomita le mamau. O le so malo I ai tax cuts se pe o na polomi si mai ai le malo. E tu sama le tolu tesi 5 miliona tangata kiwi o le a maua mai si tupe whaasau. Mai la fonga tutongi ma e ese umalava leo whai, fua I tupe maua whaapelo si o manga. A o tu ufesili ei la pe e te anga vaa, ma a anga vaa fo I e fia, o le ua iai le budget tax calculator el malo e fesoa soani. Ai mai le pale mia Christopher Luxon, o lana ia tax relief o le alu sa o anga I le charity ma e le fo ia malona ainga. A o le taitai o le tuangai Chris Hipkins, a tonu o le ato e inivesi. Ai I saunoanga le sui fai pula le Labour Jan Tenety, o le e te le atu le ngau, nai lotu pesau. Ua talo sanga mai leo leo I tangata lau te le fesoa soani atu a o sa ilia pele tamaita I talavou au kilani a Liana. Se furu 5 tausanga Liana ma o leana leilo mai St. John's. O le taimi muli na vaaiai o le aso wharailo le vaiaso whaato a umatu ma I lea taimi. O lo o ia la e ina le jeans lanu moana, top lanu ena, puffer jacket lanu liuli ma se e vai crocs papai. O lo popole leo ai mai se ai lona a inga I le tūlanga o iai, ma o le ua ngani mai so o se tasi e sila fia se mea o iai, e vave whaafeso o ta iatu le tasi po o le tasi o 5. Matala whaai u? Wa maua leo le no foanga na tanu ai le tino le tinaka la estete ia Yan Fei Bao. O le ua tausanga talu ona leiloa maso e bao peitai. O le aso ana nafi lea whaato a mawai se tasi o whanua whaato anga. U mia sa o loto I Green Park I Canterbury. Ma o loo mawhanawhana leo, o le tino leo le tina na sui. Whaamauninga mai leo na poe le lo loto le ele ino le tuunga mau. Whaatu sai pe ama le se lau 5 milimita. Ma o le whanua lava fo ile nei na iei mua leo mo so e suenga peitai. E le I maua se ia o mai iai na maua isi whaamtalanga I vaiaso e le I mamau atu. Ma toe a nga iei loa sui o le ofisa na nafi. O lo iei pea leo I lea whaato anga I le so, whaasolo atu atai au. Ma o le mataa upule nei wa mōli ai ten John Sao, 5 tausanga, ma o io se tangata anu usaina, lea e wala au I lumo le whaapisinonga mo I longa I le masino o ke topa. E le o iei se isi tangata ese o sa ilia e leo e tusa, ma le lei loa o le tina ia bao. O Talanala Radio Samoa, manuia le nei aso.